Dobrodošli na kurs AutoCAD 2010 noviteti. Moj zadatak je da vam pomognem u savlađivanju svih noviteta koje nam donosi ova verzija AutoCAD-a. U pitanju je program koji će vam omogućiti da kreirate veoma kvalitetne tehničke crteže kao i precizne 3D predstave vaših objekata. Za početak ćemo se pozabaviti promenama koje su se dogodile na samom radnom okruženju. One bi trebalo da vam omoguće efikasniji rad, lakše snalaženje i brže učenje. Nakon toga ću vam pokazati kako se koriste nove pomoćne funkcije za precizno navođenje i uspostavlja dinamički odnos između nacrtanih elemenata i kotnih linija. Savladat ćete i niz novih funkcija koje omogućavaju još efikasnije menjanje, konvertovanje i premeravanje nacrtanih elemenata. Jedan od noviteta ove verzije je i mogućnost upotrebe PDF formata, što znači da ćete u buduće svoje projekte još lakše razmenjivati sa kolegama koji koriste druge programe za crtanje. Ukoliko se bavite 3D modelovanjem, sigurno će vam se dopasti novitet pod nazivom Freeform Mesh Object, jer ćete biti u prilici da kreirate mnogo složenije prostorne forme. Pošto nas čeka još mnogo posla, najbolje bi bilo da odmah pređemo na konkretne lekcije.